кіші фатирінде міне қазір қожаларының қайтқанын ғана күтесіп қалды. Alo, kim? Alik? Qo'ysa Alik. Traktorist? Programmist? Sen traktorist bilen programmist bir tugul mu neyinde ol? Bir tugul mu ne koralım? Uyladın mı? Uylasan yozam. Blandinka. Метр 60'tan tüben bulmasın. Yazdım. 24-26 yaşlarda. Yazdım. Eşmi, tortmi turgan kız gerek. Özüne neşe yaştın? 36. Son baba ekensin bitinde sen. Yok indi, degene bulay 36'da men aytameli. Jigit şağı tipkin aytamende. Yok, kartatika özümdesin. Men bit kunakta biteli. Sen bırşılmayın dalik, bırşılma. 96 par ileriştirdim bitinde, sen ada blandinka taban, bırşılmayın da. Qorani, sen benim tege kompüterga Xpedidus programmasan koydun mu? Молодец. Qorani bir uçtan Skype'dan tekşireli. Ondan yorliqlarını rабочий stulga koy. Anladın mı? Sen Kaspersky'ni deyim, Kaspersky'ni koyun da. Ey Allah'ım, yarar baka özüm keş flash oltıratırman. Ey Allah'ım. Alik blandik kısırıy. Tek. Yigitlerim şovulda benim. Mınsı yaş. Mınsı qort. Tegesi pileş. Kızlar bir köp gelgen eken bet. Kızlar kiyevge шығасыңыз келер mi? Келмесе кетірем. Опа жаным, қаралы. Әлде сенен blandinka ясықма, міне матурғыны күдірелеріңні сап-сары сарға бұйымыздар. Міне готовый blandinka. Yok mene, қаралы. Өзім гына ярамасын мекені. Менім de var idi bit. Şunday vaqtlarım, mine qortım toşlap gitti biteli, qortım toşlap gitti. İkinci eviga gitti bit. Ona qarab, mende çıkıp qalğanlardan tugul bit. Yolçu degan предприятие açıp jiberdim. Özüm generalniy direktor, özüm главный бухгалтер. Bir kunni ofisga пожарный kelgan. Пожарный безопасность tekshirem deydi. Tekshir men aytam. Canıqayım men aytam. Nishlab ilgiraq kelmading? Hozir пожар chiqarilib narsam qolmadi bitindi. Tutuqdim deganim aqmaq etdi de, qo'ydi da ketdi. Mine bit benim de yaşaklarım var idi bit. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. Allah, dayak vaxtından qolğan xandırız. Nerçe külüp oturasın? Kuz degirdin be? Bu soldan motorga deyip bilmele. Ramay, men yıl sayın yol yurtuna bara almayım, anlıyorsun mu sen şuna? Oğlum men de alayım. Şulay bulgaç. Nerse? Bu kim? Koyda. Tegende. Koyda. Ramay, ne bu kim? Bu tege. Kim teges? Şol tege sonra, yoşa sonra Baris'in ol. Baris ne olur? Baris koyar. Etkenin bitinde. Baris kelinin oğluna gitti değil. Onu sonra yoşalara. Baris'in aspirantörü bitiresi var. Elle risa tugulun. Hadi Sarahan. Tınladı Safiye. Molayına 27'ye inançın. Ne etti? Adı keleşi kolaşa. Niye Baris keleşsiz kolalar giyiyor? Çünkü normalde keleşler internet aşağı tanışıp şiitliğe kiyev aşağı biteler. Bunda yüzlerine yapılar, güzlerine boşazır et. Boşan hadi, şu kadar boşan. Sana bulan, malayızga şunday matur kız demlerim. Oğlunaka. Emin Sofya bulan, uratıp durmayın, tuy bulmayacak. Neşe giydi? Mene şulay. Neşe giydi tuy bulmayın. Arada Safiye. Barisinde irtege şikalalar. Koyda.
Кабинет министровка. Oyda. Кабинет министров қазір тоқта міне. Қойдық. Қағазда жазылған еді. Міне. Референт старшего помощника, заместителя маркетинговой и коммерческой службы по хозяйственной части Кабинета министров Республики Татарстан. Тек шарттары бар. Үйленгендердің генә алар. Бигрәк зур дәрәҗә. Бакчасы зурмысың? Күз алдына китә. Ниндидер бер 20 елдан соң улың министр, заместитель. Аннары министр, аннары депутат Государственной Думы. Мен улымны нашар кіші болсын деп өстермәдім. Мен улымны яқты кіші болсын деп өстердім, аңладың ма? Болмайды ой. Шулай ма? Шулай. Әйтер мені, Борисның әтесі менме? Шулай мен өзім Фәридем. Улым үйленешек, бұл ғойлы башқа сөзі. Күй дауысы шыға башлады. Ішіңде шулай қышқыр. Аңладың ма? Күй таптың ма баланы? Мен апылдадан Фәрил. Мен ұрлық салдым. Таңлайымсың, Петр Васильевичні чақырығыз, ұлда бет хирург. Бақшаға кеткен, Нұрстой бақшаға кеткен, мен де бүгін ұлы үйлені. Ярай, машина жібәрігіз, қазір келіп жете. Фатистімді күтіп тұра бармын. Ярай оласа, қазір шығам, операцияға жадайын тұрсынна. София мені шоқыралы? Аңладым Рамай, барышыңа. Не халит әбізінде? Мен халиттім енді, той болмайашақ. Сен нәрсе, ұлының бәқітлі бұлына қаршымыны? Керісінше, мен аның бәқітлі болуын тілеймін. Сенің білән тіл тодырғанша? Бар барышыңа. Әмин, Рамай, әмин. Исәміз? Сіз мұнда нәрсе күтесіду? Борисның қойтқаны? Борисның қойтқаны? Біз қойтқанша бір қояла кетме сорапа дейді. Шулай деп етті ме? Міне дүнияда не қадар шебер қызлар бар. Шулардың бірәрсін таба алмадым екен. Сағынды дүния күтер үшін шеберлік нәрсеге енді ма? Нәрсе керек. Мөхәббет? Китаптан оқыдыңыз ма? Ол келін бұласы кіші кім енді ол? Медсестра болып ішлей ауылнықа, оқылы. Неше еш? Неше еш? Улыңнан 2 яшкеген олырақ. Неше еш дейм? Неше еш? Неше еш? Улыңнан 2 яшкеген олырақ енді. Қорт қыз таптыңыз ма? Сың ненде болды енді? Олла, Борисар қойты жекелді. Борисар қойты жекелді. Ne haller? Sen misin? Gagarin uğrama 16 yıl 13. Fatih Şuşama. Etti mi sen bu değil? Ey tuğrasları dürüst kırdınız, bir dürüst kırdınız, dürüst, eyleyiniz öyle, eyleyiniz, eyleyiniz. Anamı satayım. Fatihleri zor. Kalkozdan barakatlı. Bir madonunun en iyisi reyse bulam. Ne halleriniz var ulan? Men madonunun en iyisi reyse bulam. Ne halleriniz var ulan? Ola Nihal, min atası Robert. Bakınız bitti o yufka kiygen. Sen koyan bileyim yani müzik kısağın değil. Kuda koyasın. Anne kulağını bitni, balit çıkarıp gittiler. Nişiginde balık sağar. Ne oldu balit çıkar, xirurg. Brezor? Xirurg değil. Nerse? Xirurg değil. Akılma ya, benim bu kulakına işitmeyim işte. Koreli, minetemni, mine bu Sofia, Boris'nin anası. Boris sana koyasın. Balık sarmını alabilirim. Sürpriz yapıyoruz bittik. Hazır koy. Yara. Yoksa kanların bir sürpriz.
Nerse? Yosaganlar diyeyim. Yok hali yok. Yosamaganlar hali yosapkana yatalar. Qarayla, nişik kelib jetdingiz Raysa xonim? Nişiklar kelib jetdingiz? Allah'a şükür. Bir geybet gibi. Yarar. Yıkar mı? Vaz buyurdunuz. Bu geçti yıkıldı. Safiye kayıp, Safiye kayıp qaradı. Qarali, Sara xanım. Bu qudag'ylarga bir narsa bo'lmagandir bey. Rizo tugullar menlar. Rizalar ne quvonishimdan yig'lab jiberdi. Nerse? Quvonishimdan yig'lab jiberdi deyim. Bizde şey vardı canım bundan kirgende. İşte bildiğinde. Mumarga ihtibar etmesin Sara xanım. Onun bittiğini bir kulağı işte bitirmeyin. Yara benim bu kulakına işitmeyin nasıl işte. Tekin ömür boyu traktörde işlep qotqan. Yara ben şekerim 5 yıl sevmeyeyim traktörde. Qarali Raysa xonim, nishik kelib jetdingiz men ekan, tegmayligizmi deyim. Bir geybet kelib jetdi. Yarar. Bire dünya hatlayı birler alıp keldi. Bunda bütün nerseler var. Kişir, beren, gebetler, şıgındır. Bütün nerseler var. Bütün Rasul döneminin özgü olamaz. Allah'a şükür bit eyvallah. Okşasın bana türesinler. Ey Allah'ım, ne parası. Koyarı taşı bildirdin sen bana Bunda bir nerse değiştirmeyin. Yok, bir nerse değiştirmeyin. Qarali, mana qo'sha bitirayozman siz tugulmasin endi. Ey, bir de bir şunla Sara xanım, mene burada tağın var ol. Yarar olaysa yarar. Qarali Sara xanım. Endi biz otası bilen avulda bütün işini bitirip keldik. Nege nikah degenlerin okuttuk. Qudag'ylar azaplanıp kelip yürmesinler, şulay deb aytırsan. Anları tegini qarali. Otası deyim. Nerse? Qarali, sen Sevit'e barıp nişledi gelibіз. Nişaga tip, bilesin bitindi. Tege, zayıflığını yazdı. Mene şunu yazdık. Sılmen betinde Zagistanga barıp çiratlar alıp qaytkan edim. Nerse? Zagistga barıp deyim çiratlar alıp qaytkan edim deyim. Nersege gerek andaşıyla. Bilin Abu Savit'ine bir şartına kurtarıp barsam, Mulgan'ı da yazdılar, Tuğan'ı da yazdılar. En şunda bir yol tuturum şeyinde. Sılmet kızınız bu yurtqa kız bulup ayak basırga deyiş. Nerse? Kızınız deyim bu yurtqa kız bulup ayak basırga deyiş deyim. Niye? Olmadı evi bulup gidemeyin. Sen bizden kızga değil mi? Zinana etme. Biz onu 100 kişi kiyome verip koyladık. Olmazlar bunu. Ne kadar sürmediniz? Mene şuna tut da bir pişman kalkayım otur hadi. Var hadi. Bana yolda nereye geldi? Var hadi, var. Var hadi. Olmaya tağınaydı. Var. Ey Sara hanım, bir de bir şılma, kızımız mı ne diyen yosumuz bunlar. Ey, bir de bir şılma. Kimsin? Sonra? Kim? Sonra bir tur isim tügür. Sonra bir tur şiğir. İrtege sonra mektepte var. Eyde, koydan da eyde. Ey Allah, bu kızları kıvırmıyor. Ey Allah, bine şurada kavral. Ey Allah. Halazilik var şundadır. Şunda Kırtıp var. koyayım indik. Halazilik hayır. Mansında oyundu. Vatan vurmasın, жалко bit. Yeşil Koyayım indik. Mında otarlığı kalmagan indi cemaat. Bu aile bile kuresiler var. Allah ne attılar indi. Allah, ey Allah. Ey tağın koy sindi. Alo. Sabit, kortkayım benim. Ne hallerin var? Benim mi? Sen benim nerse benim evet. Noskıyım dişildi mi? Yanımda tügülsün be. Yanımda bulsan yamap verirdim de koralı. Cemaat, bana xotinsız yaşap bulağı. Noskisiz yaşap bulmuyor. Koralı kortkayım. Tege kurtkan aytın desen, oşarına pişirsen pişirebilsen. Sen bit monni bit kosu yorataydın. Sen de bit gösterin. Bürük daruların içinde. Yarar. Koralı. Hazırga söyleş almayayım deyim. Yanımda kişiler var deyim. Hazırga söyleş almayayım deyim. Yarı paka. Şibokki. Boris, koyan kırırga. Yırtağını. Ondan mı?
Әйе. Вау! Нинди зур фатир, һәм буларның барысы да миңа. Yes, Борис. Әйе, матурым. Борис, синең бүлмәң кайда? Нигә сиңа минем бүлмәм? Фатирыгыз зур, одашырмын дип куркам. Минем бүлмәм әнә тегендә. Әйдә киттек. Әйдә. Ой, исәнмесез? Исәнмесез? Мында сезгә кем керергә кушты? Мында сезгә кем керергә кушты дим. Хәзер үк чыгып китегез дип кем керергә кушты мында? Ничек инде чыгыгыз? Ничек инде чыгыгыз? Шулай кирәк. Юк, туктагыз әле. Мин монда хуҗабикә түгелмени, Хуҗабикә, матурым, хуҗабикә. Шулай булгач, Сара ханым, мин моннан бер кая да китмим. Әйе. Хуҗабикәймеш. Менә син менә бу йортка бит кыз килеш аяк басырга тиеш. Хәзер үк чыгып китегез, аңладыгызмы? Борис, нәрсә Хәзер диyor? үк чыгып китегез. Борис, нәрсә diyor? Хәзер үк чыгып китегез. Ник алышуында нәрсә булды тагы? Нәрсә булды? Ник алышамасыз? Белмим. Кадагай, аяк. Ялап алыйммы? Рамай кайтмадым ул. Юк, туктады София, туктап тынычлан. Эй, Софиякәй, куян урындарына. Куяны София. Тынычлан утыр әле. Утыр. Шушылай гына матур гына. Тынычлан, Софиякәй. Тынычлан. Ey Allah! Карагыз әле сез бу паразитка. Карагыз әле сез бу паразитка. Кулына гомердә дә тәсбих тотмаган кеше бит бу. Бир әле монда. Шушы төймәне бүген көнне буе симек кунакка тагып барырга дип. Ник алдың син моны? Sen үзең әйттең бит, алкаш дип уйламасыннар. Түбәтәкиде тәсбих тартып утыр дидең. Соң бу бит муенга тага торган төймә. Sen миндә аякка такмаган бит әнә. Моның белән кая да булса барып буламы? Оятлар